Imamo učenike ovde osnovne škole Danilo Kiš sa Voždovca i rešili su da se oprobaju o znanju. Molim špicu za kviz. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Upoznajte tradiciju, istoriju, običaje. Pošaljite SMS na telefon 067 7 123 123. Evo ovako, da predstavimo prvog đaka. Tvoje ime je? Moje ime je Dario Kordik, dolazim iz osnovne škole Danilo Kiš. Danilo, koje godine je sagrađen prvi toranj na Avali? Prvi toranj na Avali sagrađen je 1965. godine. A ovaj novi? Ovaj novi je obnovljen 2010. godine. Dobro je, Danilo. Bravo! Šta je dobio Danilo? Bravo, vredan poklon za oba dva čak odgovora. Imali ste Žiko i podpitanje. Stoga Globaltel poklanja Dual SIM telefon model Redmi 5A. Nadam se da je to sasvim u redu. Hvala. Dobitnik ga može preuzeti u Globaltelu u Makenzijevoj ulici u Beogradu, a Globaltel je prvi domaći mobilni operator koji nudi neverovatnu količinu interneta i telefone uz koje dobiješ godišnju pretplatu na internet i to bez ugovorne obaveze. Telefon uz godišnji paket bez ugovora koji stiže na kućnu adresu zaista zvuči neverovatno. Globaltel ima i web sajt globaltel.rs. Vredi znanje, vredi i nagrada. Tvoj drugar se zove? Nikola Drobac. Nikola, koji si razred? 7. 7. Za tebe specijalno pitanje. Koji srpski junak ima ime ili nadimak, ili kako da ga nazovemo, Zmaj od Avale? Vasa Čarapić. 100%. 100%. 100%. I to je tačno. Za ovaj tačan odgovor City Records poklanja paket najnovijih izdanja CD-ova. City Records je vodeća izdavačka kuća na ovim prostorima, okuplja sva bitnija imena domaće muzičke scene, sarađuje sa domaćim i XU zvezdama, a City Records svojim stilom, savremenošću i kvalitetom diktira trendove u popularnoj muzici na ovim našim prostorima. Odlično. I još jednog đaka. Imamo tvoje ime? Đorđe Ikić. Koji si razred? 7. razred. 7. razred. Kako se zove planinarski dom na Avali? Mitrovića dom. Mitrovića dom, to je tačno. Sve zna ovaj podvodak. Čestitamo. Evo još jedne nagrade, i to vredne. Antre poklanja vunenu tepih stazu u vrednosti od 12.000 dinara. Kućiš kuću. Tako je. Vunena tepih staza u vrednosti od 12.000 dinara. Atelja Antre proizvodi po meri vunene unikatne tepihe i staze i opreme kuće, stanove i poslovne prostore, zavesama, draperijama uz pomoć dizajnera koji dolaze kod vas na poziv.